long kadi paid collaboration kadi for 100 rupees. 100 rupees? What? Hello? Problemi di sesi na po kini YouTube channel tentang kasih video kan long kabas tanah bahan namar nadon lang bat I perlok hang ni I banri. Hi, Baro. Kung long first of all, nashko ang kublishi bu ni Iman, we cut yang ni report. Hoy kublai piru belawan kenang ma. Tiyo baan, Merry Christmas, but senam tamay basuk ipiwe pa iwe, beli nang kekui piwe pa iwe, and yeah, thank you so much, Mon, for inviting me. Te kau video kalong ni pi long ba ngin le kau ka prank call ikni ki YouTubers kumu Code Freeman, Eliza, jelau dokter ma, but DJ Wanshan. But ni veru I manha pasi ma, te ngis kamba kan long ka ba stanan, te page hadu bakot nama kan long ka ba interesting ba, but kumjuru kwa pi ban link haka link jong kani ka video ngamud ang po description jong kani ka video kadon ka link jong ka Instagram but YouTube channel jong I ban ri te subscribe nang ke channel ke jong I ma te tengis tang te manta ban kong ngin call ya I Good Freeman ma ta kini le I ban The number you are calling is temporarily out of service. It's 794. Hello. Yes. Oh, okay. This is Code Freeman, yeah? Yes. Oh, okay. See, do you know how to speak in Khasi? Oh, okay. Oh, okay. The ngamut kalikum ni long ni phone na po MV Hair Growth Company mo. Hoi, di kakateng juga di Patricia. Ngamut ongkum ni long namar bani ale ya kanika kadang shoe launch thamai mo kanika company jungi am. We're searching for influencers mo ki influencers iban bani rap lang ka company jungi. Ti kibun bah ki brio ki ong yang abangan wat long ya piti long ki suggest yang ya pi. Ti ngakwa haba pin long pin promote ya rap pin promote lang ini ken long it's ka long very genuine kanika MV Hair Growth Company jungi long piru pila ben pindan kamya la dia long it's long number ka din benta look oi long ka din na benta Pas na Pas na? Hello? Long namar ka din na benta kiniki hair growth na benta ki bir ban pen grow hair so long pila ati ban pen don kamela diru long na benta hair growth and then long should advertise na long na benta ha YouTube channel jong fi ka audience jong fi ka kam hair ti long pilong tharai ban pen and plus ka di paid collaboration. Okay. And it's all and it's only benta Kabrik ka na line. hello. Yes, kabrik ka line. And kadi participar hello katut ade kanat bang ramun ong kami hoy long kadi paid collaboration kadi for 100 rupees. 100 rupees? What? Hello. Oi. Ini lagi pelan. What's so Demon Vlogs? But ini bakalan video bandri. Nile prank call. Ni lah. Dia what's so Emma? Ni gila cu. Tip top. What's so Emma? She make a pot of pea day. Ta. Hello Mickey. Oi. Oh
ide Mickey Lingdon. Hai. Oh, hi Mickey. Mana? Ngadi mangam dapi. Tapi? Ho I dapi. Tapi tak. Dapi ma banyang? Ni tu lah. Oh, yang ngala sugar si bapinum itu yang long the thing is long ngasih follow ya pi Instagram lah dan asna tapi di follow back pat yang Perang ada per. ha? Masuk ke perang ada per. Hey, kumno keloy bantep. Mickey ngamon lah. Ngamon, mon vlog. Asli dekat tu. Perang ada. Nata pi bon kanan dah na. Oh my gosh. Nah, dan bisa lah. Ah, hai. Hage jing shang I phone ya baro ke ni Eliza ni long baro tu ki. Ni DJ Wanshan ni. Ke ye fir ni phone ke tamba. Dai pila lap kloy ni jing sian pi ma. Mickey, Oi. it's me Bandri. Bandri. Bandri Ketil, you forgot you gave me a number. Kamu cara sama galak. Pila I number jumpi. Sarai pila follow ru I po Instagram ni. Lang boleh perang kan? Oh. Hai, ni mentang iring video ke? Nah, kalau tu batang kerkum kerat. Nice try. Ouch. Don't Don't mess with the bajlao. Alright, thank you Mickey. Okay. Alright, bye Mickey. Tao cái tama bye ba. What so ai ke ni ka pod? What so ai ka pod jong pi ma? Ta. Hai ta. Okay, bye. Bye. Lap kalau Ouch. Lap. Oh my gosh. This man hapa pasi. Yes. Yeah, actually I'm calling from Khasi stall Shillong ma. Yes. Yeah, are you comfortable with Khasi? I mean, can Yeah, sure. okay. Tengi call na po na kanina po Khasi stall ma. Tengi la follow ipi po Instagram ba po YouTube ru. Tengi ipi dan bun ki flower ma. Tengi kwa ipi ban promote ikani ka Khasi stall jong ita. Long kadi ka page ken. Kadan ni happy bi kadi ka badang shul lunch mai hi. Hapo Instagram ni siang. Em kadi ka stall jong i kadan po PB. Te long tangi kwa ipi ban promote ken. Ikini ki jingbam Khasi ki jong i ma. Sidang ko kasi man. Hoi dang wai thmai hoi. Ngani thu ipi ki jingbam ma ki ba pin promote. Ni kwa ipi ban promote bi ya ka ni ka yu ken. Katung rambai. Oh, okay, okay. Te pilong comfortable. Kak ni, long siapa mahu cakap Instagram, long kalau video kan tak keren and all. Em nga kwa ipi ban promote na po YouTube ta. Habai dia ban katung rambai. Hoi. Oh, so like you want me to come there? Ya. An eat this tung rambai no. Oh, okay. Hello. Sabiar. How feel comfortable ya? Hot. Nampak aku nak cakap like full video and more dedicated to long that long I keep it people tu yang dengan promotion I put the video promote inside a video that people tu. Hoi nga su tu kisah integrated video. Tangba ye kani Khasi stall am long ni ready pan pe bon ke ni pi te de pi le bit particular be kani Khasi stall ta be de patung rambai kumno ban chat kumno ban bam Particular film, like it's very difficult for me to cover that. But wait, I just talk to my some people, no, because like I need permission from some people, and I can't decide alone for this promotion and all, Okay, no problem. I will let you know if I can do the dedicated video or the integrated video. Okay, It's not tata. so late. Hoi Then I will. Like if you don't like YouTube, it'll be like tata. a good content here. Then once the message is you need to WhatsApp number, okay? Hoi. Okay. Then once the message is by tomorrow or day after tomorrow, once you confirm, then I will let you know, ma. Tata. Tangba up sama.
Ngaku aban ong skaway. Okay. Hoy. Ngakol. Hello. Yes, yes, ano. Hakijing siya man ta nga don lang rubat ibandri hang ni. Pipi bandri. You know where this is going, right? I was about to ask, where did you get my number from? That was my last question. Okay, well, I'm here with Iman too. Iman, you remember Iman Vlogs? Iman. Yeah, I was doing a prank. Yeah. we're pranking most of the YouTubers in Shillong. Hello, Mansi. I really thought it was a real one. Hello, Mansi. Whatsoever. Oh, Manha. Manha whatsoever. Ta hoy gitu ki price ngan sakat long hoy ngan long ki party bangam soy ham ngan sakat. Te hoy ngasutan hoy. Hoy ngasutan skawe ba pilong ana sama. Ngamut tang spmi tu kitien tung rambai pila dog. Sing tang ni ma tang ba pilong ana space tanat kata ma whatsoever. Thank you so much for your time, love. No problem, no problem. Take care. Bye. Take care. Love ya. Bye. Who's this number? Ilong ana sa ngamut tang song tung rambaya mila. La so cool. Mila hong de kaprang yung tam ni tang bay biang bay. Turumbai. Okay. All right. So this. Kata ngalong ban pen even chat ban ba mai. Thank you.